Uvumi icala wagwetshwa owesifazane waseMatabetule eNanda ngokubulala omunye wesifazane ayebanga naye indoda ngo-2022. uMakhosazana Prudence oneminyaka 37 ubevele enkantolo enkulu yaseThekwini izolo obengumsolo wokuqala kuleli icala. Uvumi icala lokubulala umufi uNkosazana futhi Faith Mkhize oneminyaka 27. Ulivume nowesilisa uAndile Welcome Lulu Gcaba oneminyaka 26 owayemlekelela ukubulala umufi. Baphinde bavuma necala lokuthumba labo babili kuthiwa-ke ngoJulayi 19, 2022 bahlasela umufi kuBenanda. Kuthiwa-ke bamfice ehlezi yedwa bamphoqa ubangena emotweni iToyota emnyama. Kuvela-ke ukuthi bahamba naye baye endaweni eyihlathi khona eNanda lapho bafike khona bambulala ngokumhlinya belekelelana. Enkantolo kuvela ukuthi itulo lalihleliwe noma-ke lalihlelwe uMakhosazana ngoba-ke wayecika ukuthi umufi umthathele isoka lakhe leminyaka umnumzane Nkosinathi Kunene. Kuvela ukuthi ngemva kuba labo babili sebembulela umufi bathatha isidumbu sakhe bayosilahla emfuleni iBuffets Dry eVerulam. uGcaba ngosuku-ke olufanayo wagoduka waya kubo eCogo wafika-ke wagonyuluka ngakho konke okwenzekile kumalume wakhe. Umalume wakhe wamazisa noma-ke wazisa amaphoyisa walandwa-ke isidumbu zaseke zibakhalela uGcaba-ke noMakhosazana. Umshosisi uDenato McDonald uthe-ke labo balivumile icala nakuye-ke wathi-ke sekumele noma-ke sekulele kwenkantolo ukuthi ibagweba-ke kangakanani. Ijaji uMchunu ubasukumisile waqinisekisa ukuthi-ke bayalivuma ngempela yini icala. Ngabe kuyiqiniso ukuthi nobabili niyalivuma icala futhi-ke nizimisele ngokuthi nijeze nikwenzile kubuza-ke ijaji. Bobabili-ke bavumile manje beke isibagixa beza ngesigwebo seminyaka ngo-20 umuntu-ke ngamunye. Ijaji lithe licela-ke icala lokubulala liyohlala-ke njalo-ke libucaye phambi kwamehlo enkantolo. Lithe labo bobabili yize-ke balivumile icala kodwa-ke bakhombisa isihluku esikhulu njengoba-ke umufi bambulala ngokumhlinya. Noma-ke nilivume icala kodwa-ke iqiniso ukuthi isenzo senu saba sibe kakhulu. Umuntu enambulala namzwisa ubuhlungu obukhulu kodwa-ke naqhubeka ngoba-ke nani nezinhloso noma-ke nani nenhloso eyodwa nobabili. Ngenxa-ke yaleso sizathu eminyaka engo-20 inifanele kusho-ke ijaji. Bobabili-ke bamele u-Advocate Ernest Blelo no-Anthony Zefa basolwa-ke noma-ke babasolwa baqinisekisile ukuthi-ke noma-ke ababesolwa balivumile-ke icala.